Karbi Anglong apen West Karbi Anglong aphan isi nong meke wanpi. Chiti ni phai kre siarni nijang Karbi Anglong jengkha hithialong homras lama alang liarta ningkan kre troxia phan alang li Kerala State arong supialong All India Wushu Champion along gold medalist chepalong dunophan kangthum karcho padopon. Lapen labangso homras lama phan aguru aprang rong hang lapen kang hon rong hang alang litum kithan kecepaduksi piniarni gold medal Karbi Anglong phan nong meke wanpi. Jengkhane bali basti और मैं वेस्ट कार्बी आंगलंगৰ প্লেয়াৰ কোচু প্লেয়াৰ তুমি যে গোল্ড মেডেল লৈ আনিছা এইটো ক'ত ক'ত আৰু কিবা ক'ত খেলিছিলা এইটো নেশ্যনেল চেম্পিয়নশ্বিপ কেৰালাত হৈছিলে কেৰালা কালিকটত হৈছিলে ছেপ্টেম্বৰ 1 to 6 লৈকে এইটো তুমি ক'ৰ পৰা শিকিছা এইটো আমাৰ মই ইয়াতে ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং জেংখা প্লে গ্ৰাউণ্ড শিকিছোঁ আমাৰ কোচ আপ্ৰাং ৰহান ছাৰ আৰু প্ৰেচিডেণ্ট ছাৰ আমাৰ কাংহন ৰহান সিহঁতৰ লগতে মই শিকিছোঁ প্ৰথমতে ক'ত ক'ত খেলিছোঁ তাতকৈ আগত মই পঞ্জাৱত এবাৰ খেলিছিলোঁ জলন্ধৰ পঞ্জাৱত তাতে মই ব্ৰঞ্জ মেডেল আনিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ তাৰপিছত তুমি এইবাৰ গোল্ড মেডেল লৈ আনিছা তাত তুমি কেইবাৰ খেলিছা মই মোৰ অপিনিয়ন টোটেল 5 জন লগত খেলিছিলোঁ প্ৰথমটো মণিপুৰ লগত আছিলে আৰু ছেকেণ্ড মহাৰাষ্ট্ৰ থাৰ্ড UP আৰু ছেমি ফাইনেল MP আৰু ফাইনেল জম্মু কাশ্মীৰ তোমাৰ মাষ্টৰৰ নাম কি আছে আপ্ৰাং ৰহান কি কয় আপ্ৰাং ৰহান আপোনাৰ দেউতাৰ নাম দশৰথ লামা আৰু ভৱিষ্যত কি কৰিব বিচাৰিছিলে ভৱিষ্যত মানে এনেই খেলেই আগুৱাই যাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু আজি নেশ্যনেলত গ'ল্ড মেডেল পাইছে ইণ্টাৰনেশ্যনেলত খেলিবলৈ বিচাৰিব এইবাৰ 8 ৱৰ্ল্ড জুনিয়ৰ উচু চেম্পিয়নশ্বিপ এইটো ডিচেম্বৰত হ'ব ইণ্ডোনেছিয়াত তাতে মই পাৰ্টিচিপেট কৰিম আজি উঠি হোৱা যুৱক যুৱতীক কি ক'ব বিচাৰিছে আহ্বান দিবলৈ কি বিচাৰিব মানে মই একো ক'ব নোৱাৰোঁ এইবিলাকতো যাৰ যি ড্ৰিম হয় সেইটোৱে তাতে লাগি যোৱা হয় মইতো মোৰ ড্ৰিম স্পৰ্ট হয় গেম ফ'কাছ দিম বেলেগৰ কিবা ডক্টৰ ষ্টাডি কৰিব ভাল লাগে মোকতো ষ্টাডি ইমান ভাল নালাগে মোকতো খেলেও ভাল লাগে সেইকাৰণে তুমি কি খাই ইমান শক্তি হৈছে খাইতো কি কওঁ এইটো প্ৰেক্টিছ এক্সট্ৰা পাৱাৰ আছে খাবলৈ ভাল এইবিলাক বেয়া বস্তু খালে মানে গেমত এনেকৈ গুটখা চুটকা খালে মানে বেয়া বস্তু আদাত লাগিলে মানে ষ্টেমিনাটো ফাটি যায় না তাতে 3 মিনিটছত গেম হয় কিন্তু তাতে ষ্টেমিনা বহুত জলদি যায় মানে উঠি অহা ল'ৰা ছোৱালী তোমাৰ ফালৰ পৰা কি আহ্বান কৰিব বিচাৰিছে এডভাইচ কি দিব বিচাৰিছে মানে সেইটোতো সিহঁতে জানে মোৰ ড্ৰিম বেলেগ থাকে সিহঁতৰ ড্ৰিম বেলেগ থাকে নহয় গুটকা ছিগনেচাৰ এইবিলাক খাবলৈ দিবনে নে কি ক'ব বিচাৰিব মইতো নাখাওঁ বুলি ভাবোঁ সিহঁতে কি কৰে এবাৰ নহয় তুমি ছিগনেচাৰ এইবিলাক খাবলৈ দিবনে নে কি ক'ব বিচাৰিব মইতো নাখাওঁ বুলি ভাবোঁ সিহঁতে কি কৰে এবাৰ নহয় তুমি এতিয়া ইণ্টাৰনেশ্যনেলত গৈ পাইছা ঠিক তোমাৰ নিচিনা এই সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাক তোমাৰ নিচিনা হ'বলৈ তুমি তোমাৰ ফালৰ পৰা কি ক'ব বিচাৰা মই সকলোৱে ভাবে যেন ভৱিষ্যত সিহঁতে নিজৰ লাইফত ছাকচেছ কিবা হওক বুলি এনে নিজৰ দেশৰ নাম উজলিব সক্ষম হয় এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ আচ্ছা কেইবছৰমান শিকাইছে আপুনি মই এইটো 3 years হৈছে শিকাটো ছেকেণ্ড টাইমত গ'ল্ড মেডেল পাইছোঁ ফাৰ্ষ্ট টাইমত ব্ৰঞ্জ পাইছিলোঁ Welcoming program ke deng Mr. Homras Lama la national wushu championship long goal ke ban lagi BC West Karbi long si nongmi pule pudam data hai none lo nitum da 3 years ni dolo claim bon seta nitum state player national player ke do hai bon seta goal pu bang pinning 2022 si first time lo bronze bang do lo silver da do bon seta pinning la goal ke ban bang la first time lo la silafan Homras Lama fan nitum choro lo langsung saya perang non international dah dalam portrait sal dah dolang mana agar mau penta jetan lo nitum lah non international apa tu bang Indonesia long situ lah sila so kapatu tudun pegi apa lah ang ton la West Karbi orang ratum pan lah hirjume non ki piduna son saya ko anso saya blessing nang pidun pen lah pan kapang tang duni ada kapatu dun aning encouragement ki pidun pan lah saya ang ton West Karbi orang rat pan ta cuning ni lo son ta non son ton ki pidun encouragement si
mo non international patu dan ta encouragement nang pidun po sining thelo ne as president hoi pen ako non la so national goal ke long long nitum itu ma CM Dr. Tulam energetic visionary leader pan choro reti uni pipon ma theo da kalang sport culture pan dan ni both east and west long apa chan ni pu hola so board long do de sport culture pan tang ni pu la so board pen nitum la pua general secretary head coach ni lia president assistant coach ni tum hoda da che than chimum la sarda kan ne bang west board west band east pan sport apa tangi pu la so award long pen nitum encouragement long la so encouragement long pen nitum bori pen kisan pen non piningan ke 2022 an ke nitum goal best Karbiang Rat pan van pilong lo isenong melo la plus asam lo anta nitum sinon best Karbiang se top dam juga alam mang ke dak do district do hodak national lo batu belek district do bon asam ben ke goal ke van ke la pu best Karbiang player busu season best Karbiang player Mr. Homras Lama si van pilo gold medal silver bronze ke dolo hala asam lo ke van bon sta goal ke tum best Karbiang pe si van pilo la se la sok ke van lo ke tum CM Dr. Turam Ronghang pan ke ni la so gold medal ke panong lu sinon anso sinon international ka patu da milong ta lang nang chirap nang chito dun pen bang district sonai tum da bang district a son la DSP ke long sport pen DSP ke long tho sport kota pen pinya army ke long dun tho lan so se uwe ki mi phan ta encouragement a son lo la phan ta nang chirap dun po nang chito dun po ako nele ning the la so sar phan la lang sport culture pu both east and west no pang tang ya ke mi sport long alang nang chirap dun nang chito dun pu se a hok pet pen ni tum ning a klong pen bu su season as president hoi general secretary hoi pen ni ning che thelo asini lilam ke lansing lilam adu la non national lilo pote la ke do ala apine sport kota de scholarship ada do la non national gold medalist lo mandela la scholarship long da long ni la national gold medalist ke 20000 dan 20,000 do lagi la da ka bang hola central bank si bang lo lagi aku state long anta alamang so khela people si nili hola da me pu punang kok la theke lagi gov of india pen chera pameka lagi affiliated with international olympic association and affiliated indian olympic association plus assam olympic association plus lan melodi assam olympic association pen chera pameka khela alamang gela so khela ke la so sport long pen muni tu matha the detra ake me sport pura matha rada west Karbiang te bok te raya tu mata na chali dun pen la so ali na chuen dui phanta ni chuning rilo athe non he jong ni tum lo na chali tum la non mang junior gold medalist lo ta future ke duelo nang ke non aprang chuning ning na chali tum ta jhak army long mang dolo jhak sai long li dun dolo la da sob la ke sport la so sport ke mia join ni pen sikile dun lo la so sport bang henu ne ako than dek thi putali ni tum la so player ke lon la Homras Lama Mr. Homras Lama nani pen ka charli le da busu season lo nang join dun dali la so phan ke ni tum si pathek bek par bek si alang hoda national an goal ke ban dun lo la si ni tum da best Karbiang season na pen da chuni ni tum thek thi pura muni tum ma thari je ni tum pali dun thek thi ba la si ma thang ni la so ta da ka charli bek so si ni tum hanon best Karbiang plus Assam phanda nongmi ke ban lo si goal on anayas pen Assam tum goal an pin lang bon sita pining ke Mr. Homras Lama alang goal an pilo Assam phan এতিয়া যেতিয়া মানে ইণ্টাৰনেশ্যনেল যেতিয়া খেলিব যাব তেতিয়া অকল আমাৰ বিলাকতো গাৰ্জেনবিলাকতো নোৱাৰিব চৰকাৰী কিবা সুবিধা দিলে এইটো গৈ পাব আৰু একদিন ইণ্ডিয়াৰ মানে নামটো লৈ আহিব আৰু মেডেল আৰু উঠি অহা ল'ৰা ছোৱালীক আপোনাৰ ফালৰ পৰা কি আহ্বান কৰিব বিচাৰে মইতো এইটোৱে কওঁ যে আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালী চবৰ একেই হওক মানে নিচা পানী এইবিলাক গুটকা চুটকা খাব নালাগে আৰু আপোনাৰ ল'ৰা নিচিনা সকলোৱে হওক নে কি কয় সকলোৱে চবেই আৰু ল'ৰাৰ বয়স কিমান হৈছে বয়স 17 ইয়াৰ্ছ মানে ৰানিং হৈ আছে এতিয়া ni litum da aprang hut ke cheng sia bang e jeng thalong ne li tanang khuli lo la su ka khuli cheng au du banda west Karbiang long ke bang cheng au du banda ni li doctor sar tuliram rong hang long sike dam ne hala su tanang ka khuli cheng hut hala si la da west ke bang journey nang cheng gun ta hala sinang rap dun la sa vet da lo bisi hini vet ke nam cheng ben la da wang lo la da nai than ban wang lo la da nai than ben wang pen ke west Karbiang long litum chedan lu chedan cheng ben tu faster aning kan ben ni tu mepik kusong ningkan lo 2018 lom lo 2018 ke non bange
lapuan cheng lo je non bange la gold medal nan wan nang wan pi plum man lo la nai wan pi plum bange nili coach hoi ke than bang lang I head coach ni si than re lo lapan ni si than lo ni si lapan pathek lo pading lo gu bange nili nueta credit kali lage lada credit nang long dun ke lage nang hirap dun tuma hala ditum sports kam ke claim ude jomo we junmo we nang rap re hala sar doctor tuliram rong hangle nang rap dun de pulote ni tum cho che pin jun je pin me jakong se dei sa ke claim ni tum jakong inning the tan hala sports pen da lang ta sport culture puta hala pachi thang bom lo ingeni to sports pachi thang bom lo na hokle dam da sarlong dam da nang rap dun bo la so posi ni tum pinia son west karbi anglong malan the ta na credit ke wan pilong bange lage doctor sir tuliram rong hang da ladak bange ekdom credit nang nang the dun pe nili ke than hui cho ke than cho nili ke sida me jakong hala pela ko warang thorun de bole de ni tum un de ate ni tum bange pini bange inene ke bronze medal ta ani sida de himachal man sida lan program ta ni tum bi be jada bi be ate gold medalist pi phansi ni tum binang kok lama welcoming nang kok ma lage gold bu bange aprang hut asam bhan ke 10 years ne 7 years 8 years la an ke damelu aprang hut nili pathu bomusi junior pen bange nili pathu bomusi 2013 nom pathu bomse hala susi kokrajar pen inut mirdul rabha bo hala golwan chotan pen non an ke one way pin lo non an ke la itu west karbi anglong player la homra sangwan pi chotan cholo lage athe lage combat sport lada ke boxer da do taekwondo da do judo da do la so game long mange goal ke wan long lok ke lage tough pig lo ate wushu pupua game long ke lage sum pig medal ke touch bronze na sum pig lage engela mange non mange India long ke lage top na melo non national game dui pine long Gujarat long hala dakta Assam ben boxer duman ko lo ke select 13 player web enge wushu hon ko lo ke select 18 player enge 18 player bote komala position high ke wushu dumji nam joilo enge non ke India long ka martial arts side pen mai kache dan lo boxer pen wushu la tumang bongsi non government nong la tumang bongsi che dan ate Arjuna award pugi do tane kai la tumang bongsi non government nong la tumang bongsi che dan ate Arjuna award pugi do tane kai dan ingelo pini dan ingele bu Arjuna award pugi do da boxer pen wushu ancho enge Arjuna award ke rodona martial arts pulote lage sakuri ke long le po lage matha si matharino future lage sakuri long le pote mon nilipanang puno army long kilu do nang only 30 marks we di enge lage national certificate non certificate dolo la direct 30 marks long chokpo 30 marks enge alang physical ke plus bolang ke chon ke lage unwek po ke kat ke lage rong relo hala ke kat ke chon men ako extra 50 60 plus la sida me hala plus pipina 30 marks wet pulo de lage ludlong phet po alive ke Assam police alono ange alang jong sining chemaning dingi bude pathu du bom lang ne senior na pathu west pen bulote laki mo arnisi air force ong to ludine navy long dong ludine tenari 2018 pen kecheng pon laso kecheng pon along hormu hortar kupipi wushu along hormu hortar choklim pentong alang lipan kethanma hormu mane kawis gong lo hormu bange di niletum da encouragement da pi bom lo hoi long kala sar long da dam ke dam lo sidami bang da men ke nangrap det an ke united lo sidami bang da asapun nitum da men ajakong da vedelo nitum da de nang hangdam plum de da hangal la suri nitum gol da pineda muni lang gol da palida muni lang same nona bang ke gol da le rok lo ke noma international dampo la somosi nitum lan so se prepare tu po international ke dami ba international benjong sinange high lobo te lan so se tum inning arong tu po athe lage la ke dam ke kachong kuben nong dam gali la kachong ke Assam Olympic andar ke do martial arts pesi ke dam first itum district men below 65 long dak west karbi anglong aru le theno 65 jong si bang phogep do stani tum inut vet da kangwai boni la song bong bachi dan bo 65 pen la west karbi anglong la si top lo champion lo lage district pen itume pon enge Assam long da 33 district pen ke husulong e dolab lo 33 district ang bong bensi ke langsi lai nuet lo ki dunong jela dunong mat la 65 long na gold enge silver bang da dolang bronze bang da dolang ala la gold ta duno silver ta la so long duno bronze duno pokali Assam long da top lo la paremone dalo Assam long top 33 district ang bong be India long dam lo India long da ek onane Manipur wang wedet onane Jharkhand wang wedet Odisha wang wedet Rajasthan wang wedet Telangana wang wedet Lapukali Angtona district plus enge army boys anda do sorry district do Angtona state all India arage state hada all India state ang bongsi lasi labangke hada India long top lo top haidon delo lasi labangke gold medalist bangela bangke
nilitum det kalilo credit kela sports culture ka pache thang apotsi sar Dr. Tuliram rong ta nitum na kaching thur dunlo je sportsman oh live do itum le si encouragement ke bang lo la support ini nang litum kelang bom lake malong news 24/7 hampang aparman klar da kabirta